بله تماشاوانی نیجا امی جاره کدن وگرن سر شوپا دستو پین کردان لباجار دیروکا باجار استانبولی ده کو باجار هری مزن ترکیه یا وکه کوته گوتن هر چقاسی به تمامی مروف نکاره به پشتراست چی بکه در دورا 5 میلیون کردان لوی باجاری دجین لگل میوان خو روزنامه‌وان و لیکولر ایوب برچ ما بحثا هنکی دیروکه کر کو د دیروکا وی باجاری د کرد جارا یکمین چاوا هاتنه چه کار کرنه نه میوانه کی منی دن هيا برس مسلم یوجل بخو نویسکاره و گلکی جروشا کردن استانبول آگاه داره تبخیر هاتی برس یوجل از خوازم نهاجی هنکی بحثا دمانها یا کردان بکن لباجار استانبولی یعنی تاریخ زیدتر اگر لوی باجاری مروف بخوازه شوپا دست و لنگ کردا ببینه دوی مروف برای خو بده چه؟ Şimdi İstanbul Kürtlerinin tarihi Kurdin İstanbul'e Diroka var. Yani ya rasti de Diroka İstanbul'u eğer az bejim. Kürtler İstanbul'a Kürt veke resmi 1209 de ku be tomarkiri le İstanbul'e habuna. Le beri ve jil le İstanbul'e Kürt habuna. en eski Kürt Yen heri gevin cihin heri gevin ku Kürt de buna orta koya. Orta koy ciheke ku başmayın Kurdan de hene lever ev karin ku Kurdan kirne hene o kari heri giring ji kuvan kiriye bugün halen üretim süren ku kari hingiviniye yani haktan haji berdevame هر لور چه دیگر ev li İstanbul'e berhem dinen yani balak hingiveki naskeri heye ku be hingivi Kurdan ya hingivi Şemzina nijera dibêjin li orta koyê ev hingiv tê berhemanin devî ku ev kar kirine berî vê jî li Kürdistan ki kereste hebû li Ayasofyayê yapıldığı zaman dema ku hata avakirin li ciyayê Cudiyê keresteyên pêwîstanî li efsaneyekê vê jî heye wisa tê gotin ku gemiya Hezretê Nuh ku texteyên wê li ser ciyayê Cudî bûn hatin deriyê vê kenîseyê bi van texteyan çêkirin ku dixwazin pîroziyekê bidin wê ji ber vê tiştekî girêdanekî bi Kurdistanê ve heye di sedsaliya 15 de Kurd be dibistanên xwe dihatin naskirin yani yekim dibistana Kurdî li Diyarbekirwan nebû li Manîsayê bû yani tevahiya mamosteyên wan jî Kurd bûn 16-17 de sedsalên 16 û 17 de Kurd li İstanbulê deselat bû dar bûn yani rolavan hebû alimên wan li dibistanan hemû Kurd bûn wekî terîqeta Neqşbendî û Qadirî di sedsala 19 de be eger em behsa wê bikin Kurd İstanbul'a gelmesi hamallar bihatine İstanbulê dîsan hemal ku dijin derkevê pêş cenin murîdên Neqşbendî ne ewana şeyxan e tiştekî tesawufî ye wekî Neqşbendî wekî helqeyek bi hev re têne girêdan ev rêxistinekî xwezayî de dewan çê dike niha ev cihê ku em tê de weşanê dikin yek ser bi terîqeta Qadirî ye ku malê wan hebûn li vir mizgefta Cihangîr ku li vir e ku li Xwarê heye cihê wan bû karê gemiyan dikirin yani de sala 19 de du bajaran ku Kurdan dikin Seranîk û İstanbul bûn Seranîk ji ber çanda wê ev ji ber Adıyaman li bajarê Kurdistan Bingöl û Dêrsimê ev kesin ku Elevî bûn diçûne Senarîkê li vê derê kar dikirin karê tûtûnê dikirin ya dwêmîn ji bajarê dwêmîn İstanbul bû li İstanbulê ev dihatin kar dikirin wana yani di seneta funûn û edebiyatê di nava efendiyan de grûpek hebû ev ji bo ku xwe dilxweş bikin edebiyat pêş dixistin wana giringî bi edebiyatê didin yani bi giştî ev na bi xwe wekî axa dida naskirin û gelek ev kes nebûn ku xwendin û nivîsîn bizanin kesên taybet hebûn ku pirtûk ji wan re dixwandin name ji wan re dinivîsandin di rojên min de destpêka sedsala bîstê de yek ji mijarên herî giring ji bo Kurdan ev e ku İstanbul Senatosu Kürtleri
سناتورا استانبول ده دست کردن بو کور شیخ عبد الله نهری سعید عبدالقادر سروک سناتوی بو اف ده نوا زکرما ارمنیان ده کسی بو که هری زیده کار کریه مالاویل سلطان احمد بو دما کو سفکاتی به ارمنیان دهات کرن و وکی قتل عامه که لهم بریوان دهات جن کرن سید عبدالقادر دریه مالخو دریه مالخو یا سلطان احمد جبوان وکرن و اف پاراستن و اف کسین کوی پاراستن گلکی ممنون بو نجویه که هر وها روشکی و ساجی لأرزرو میجی همان تشتا بو جبر کو نقش بندی به هفره گرداینا وک زنجیره يعني انها تمام دسبيكي وكهون باشتر دزانن كرد بما بستكدن هاتبونا باجار اسطنبولي بشتي سال نوتي هاتا جوهرتن هناكي كردين كو بشتي سال نوتي هاتنا باجار اسطنبولي نها زيادتر دكيجان سيكتور عندنا Şimdi نها Kürtler 90'lı yıllarda İstanbul'da کرد سال از جوی که وجبان کردما کد سال نوتی ده هاتن استانبولی İstanbul'a geldi. Bizim از هاتم استانبولی gazeteler لور روشنامه این مهبون ده سال نوتی ده روشنامه این مهبون همو روشنامه لور درد کون لسلطان احمد ده هاتن و شندن ده وی قناقه ده لالالر او جه که هبو دوباره تکستیل و جلبرگان ده کار ده کرن Mert'le یعنی کسین جامعه بونو باش کار دکرن هر وها روس جی ودمی کار دکرن دور کارگاه این تکستیل استانبول ده دستوان دبون پشتی وکو امانون ام چون ما کار دکر ما حمالی دکر ده بازار میوه و سبزیان ده کار دکر خودیوان کرد بونو حتی نهاجی خودیوان بازاران کردن یعنی او ده دست کردان دبون neredeyse هر چوابه yaz bu mevsimi دمین کو د بازار ده هبون او میوه و سبزین کو لگوری دم سال دهاتن بازاری لور دهاتن برهمانین جالی دن کردن لور دباره آواهی سازی ده جی دباره حمالیه و باره کارکران کو گلک زحمت بود دست کردان ده بو نها جی حتی نها دست کردان ده یا کرد دبیجی کو همو گلک لقره دنیزلی هنه و سروان را کرد هنه ده آبوری ده جوسایه ده سیاست ده جوسایه دكاره بيجد آلية تمام بازار حال حمالي أفانا حمو تكستيل حتى رادية كدستي كردادية ليه قوتك آبوريا جور يعني كارسازين مزن دولمندين في باجاري دناوا وان دجي كردان جي قرتيه büyük oranda yer almışlar. بشه وان جه گرتنه جبر کد سال 1920 ده هنکی باندار کردستان هبو تاخا تنکیان هیا لاستانبوله یعنی وکی ناوی وان جت دیتن او کسن کو به پاشمای انشاءات آواهی خود چه کرنه دوی تاخه ده جی او کرد همونه لی امین ده قناق یکم ده قردنیزنه ده سال سی حتی سال پنجی ده او افرول همون هر تشت دست وان دابون یعنی هر تشت انشاءات دست و گروپه دابون یعنی دما کوان جبنی و چیدگر کردان آپارتمان چیدگر نشان تاشوفری کو هیا او قناقا کو دنافبر او تاخ دنافبر وان دایا همو او تاخت دست کردان دابون پشر دریا هات کارین دریای دوا که بیتن چوال ازمیر همو کار دست کردین مردین دابو هر وها کرتن ماسی گرتن جی دست کردان دایا د رومان یا شار کمال دجی صالح کو قهرمان رومانیا اوجی سا کرده د سال 5 ده بحثا و دکه بجبر ويكي استخوازم من بحثا قالك تشتام بكن د آلية هنري ده رولا كردان لفي باجاري تشيه Ya İstanbul kültür sanatı zaten د صنعت و هنر استانبول بی کردات نکاری برچاو بگیری و کمیناک قناق با قناق لگل ادبیات هبود دی روکا ترکیه ده سیجن حالی ده دیپات سون سرد و بوران خانم هیا که اونا جنین که حرکت و تفگیر جنین کرد آواهی کرنه خالیده خانم آلیه که وی کرده یهودیه لید شر رزگاری دا کوتی بس نکه یهود رکفتنه که یهودی و مسلمانان هبو لنبری کریستیانان
يعني خالده خانم افتشتا كل سر و اتمسفره که آن تو وقتوال هیا کل سر پارتیا دموکرات و برفره بویه او یک پارتیا دموکراتین دست پیکل استانبول ده سیاست دو ده آبوری دو ده هنر دل پیشنگ بوده دالیه مثلا چالاکیان کردان ین هنری الوی باجاری هنه خودیه گرانیه کنه Şimdi 1950'den itibaren نهاج سال 1950 یاشار کمال یزمالگونه عاطفی الماز یعنی اونا همو سینمایی که کرد هیا اگرم بحثا من بکن یاشار کمال یکم فیلماوی مندیل سپیا بیاز مندیل جرده بجن سناریوی و همو یاشار کمال نویساندیه عاطفی الماز او بره و بریه فیلم که کوی چه که پشتی ولی استانبول هیزه که او بو آیهان شخ بو کل هم بری و يعني باشاكي ما هبو التياترو يجي عمار روشاكي وصاحبوا جالي عندن كسين رسام هبون كو اوجي كرد بون لإسطنبول يعني بيشكتنا كي وصاحبويا مثلا بتايبتي ده البجارتني داويده هات ديتن او بارتيا كو دنگ كردان نكار بل اسطنبول ورگره دكاره حكم لفي باجاري بك şimdi 90'lı daha yılların başında دست بيكا سال نوتي دا طيب اردوغان لإسطنبول وكي بربجيري سر بخوابو و دمي دقاري دنگ بينا نها كسي كوريز ليبو يعني و قازانج كرو اردوغان بنكت و دمي دا اردوغان نكاري سرف كي و بو سرو كي شاره داريه بين شورمن دين اردوغان هبون چار جوان کرد بود Kürtlerin desteğini و اگر طيب اردوغان پشتوانيا كردان بدست نه با ندکاری سر بکه و بری ویجی بسابو yani sadece bu يعني 90'lı تاني yılların اف ده سال sonrası- نوتي ده پشتیوه نینه ده سال شستی ده جو سایا ونهاد روجا مدى جي هر همان تشتا Şimdi günümüzde daha geç. نها ده روژا ما ده هیچ بر فرهتر اف دشت 90 kuşağı جبركو اف روشا نوتان تشتكي جدا بو كوتنس كده لير اتموسفيرا نهاية نكي جدايا İstanbul'un dengesi. ام وكا دنگا و هفسنگي اسطنبولنا تشتك جا عندك دوي مروجي ترسه باري نهاجي كو تشتك حتى بالا من كسك بو يعني كرد دماوي دا دولمان بون بهزبون لفر لتشتكي شش و هفته نيلو لبشتي چلو سالا چلو دويه Müslüman olmayanlardan اف کسین که مسلمان نبون پرجوان هات کم کرن و مزگفتا شیشلی هات آوا کرن یعنی هنکی سردستی دولت هزامه لور دهمان نمیده به هزتی اجبر کو دولت یعنی چکک دستی تدبا مسلم يوجل اس جلكي كيف خوش بون تبوي Ser ميباني ما selam. زور سپاس بويتا Spas ser selam.